Left. Right. Left. Ne moram več. Res ne. Morala sem jo malo nakazati, da vidi, da ni heca, da se ne sme toliko zajbava z mano. Ja, bravo. Daj brani, tako pokre gleda, ja. Ja, skloni si dol, pa pusti dol nazad, ja. Ja, Hajdu me ful presnetla, ful me presnetla, da ona zna tako dobro boksati. Sploh si nisem predstavil, da je ona tako spremna v boksu, da je tako močna, da je tako impulzivna, pa ful me presenetla, nisem mogel verjeti, da me vsaka čast, za punco vsaka čast. Vršite se, desna, vam, ja, vam, drži ga, drži ga. Ona se kar brani leva, desna, jaz pa ne vem, koliko se je branil, ali se umaknil, ali pa ven spežal, pa nisem vedel, kaj bi naredil. Ja. Dobre. Pa slabo bi čist rata, še kar mi je slabo. Ajde, druga runda. Take down, Brak. Ubila me. Ja, mogoče zgleda tako princeska, a Lorenko nisem princeska. Mislila sem, da je močnejši, pa to, da mi bo malo nakazal. Sem neč, prv sem jaz njemu nakazala, kako se mora testi. Dolgo sem že na fajterka, res je. Kaj tip je. Ona je kaj tip. Bori se kaj tip. Ona ima pol vse to uno, kakor je rekel ta Rocky Balboa, Eye of the Tiger, ima uč, da se bori, jaz tega nimam. Če sem se obrukal, ampak glej. A si zdaj princeska ali nisi več princeska? Kaj zdaj? Še sem princeska. Še? Ne, se nisem. Ti si ima princeska. Kva me je zmatrala? Bo še kdaj prišel? Bom, čez eno leto. Ne, se bom prišel stavil. Ja? Tam naprej imamo nazaj kondicijo. Ker sem skoraj izdahnil, majke. Dobro, preživel si. Greva za na kebab, hajde.